ibuyelwa-ke ithemba-ke manje lokuthi-ke isangabuya-ke emdlalweni. Bengike ngakutshela ngathi-ke ukugcina kwe-Orlando Pirates ukubuya iMamelodi Sundowns ihamba phambili-ke ngamagoli amabili. Yagcina-ke lapha-ke nge-MTN 8 ngo-2011 yabuya-ke yawuqoba leyo mdlalo-ke ngo-3-2 iyona-ke i-Orlando Pirates ayithumele-ke manje i-Club Rainers okubambe ngajike okubambe ngaphenduke Ribeiro Speed point. Siyathepha siyaswiper sibuya magame somekela phake i-speed point uLucas Ribeiro.